Kemudian firman Allah lagi, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tiap-tiap seorang daripada mereka itu, yakni daripada nabi-nabi dan daripada para sahabat Nabi, tiap-tiap seorang daripada mereka itu, yakni daripada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi, percaya mereka itu akan Allah, percaya mereka itu akan malaikat, percaya mereka itu akan kitab-kitab, dan percaya mereka itu akan Rasul yang diutuskan Allah ke muka bumi. Percaya semua. Yang tu duduk dalam apa, tuan-tuan? Rukun iman. Ada berapa? 6. Tak boleh tolak walau satu. Tak boleh tolak. 6 rukun iman tu mesti kena percaya. Bukan percaya mulut, tapi percaya sampai ke lubuk hati. Kena percaya tu 6 benda yang disebut dalam rukun iman tu, mesti percaya secara jazam, secara bulat, 100% percaya. Sebut kata Allah, percaya. Sebut kata malaikat, percaya. Sebut pasal Nabi, percaya. Sebut pasal kitab, percaya. Sebut pasal hari kiamat, percaya. Sebut pasal qada dan qadar, percaya semua.